Ketika saya dari film kebanyakan eka bangasna buat upload ha YouTube, buat sibul jengge yang kedua kepor bangasna ini film maka kadang day kesini penekong kembang loong ne, buat betul gitu sementara ini film kede kedang kemai di pom pacu dan katanya kena nuki short film dan nuki video se YouTube, tapi kita sibul jengge yang kedua kepor bangi dulu jadi film. Kaksew. Action. Bawa waktu selain nama. Waktu selain nama ada kata di Instagram. Kot. Terus di sini rekam nama. Nah kalau tinangan mah beda juga kali film sel karena dari scene kemenukong cingin cuma nah di sini don petah sama film wala kadai film goberit nilai nilai sibun ke experience harga guna film hakisha ngambil view nang berlakai masyarakat nilai dari kecing dorongkan jong i nai tingsan bat kunju iba krawuklah kibra tristom ban riasal yang dekfai nganu ban nasuntanan ban ya simenta harni keflip cut Lewat. Oh, saya kira lewat mah. Ya, jauh. Link jauh. Token. Memang relasi sendiri kawan video kita pet ya kan nih. Buat tuh. Nomor ba ni hapsim ya kai ba, ini besim. Nomor pet utai umau, na siliang sarakno. Kama. Telang to telang. Kani kedai kesin kong bang yolat mencinai gini ki short video dan baga jingrap ni jing snow ti juni ki parlok dak ba ajut iwe hawai dai bat kani na pasang kat balahi masyam ba action film ni ka action movies hawai dai bat ka fight scene kalau ka ba edu kata kam ha kaban use ki tools taba nile kim ki demonstration combination kalau ka ba cincang di kata-kata tentang ni mensal tentang ni hapan pasang ni hapan le rehearsal bun scene tenda kalian jadi this is the first time ni dang duna we day but ki facilities but you action long no pak action Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals. action Bang. Sure.